Football Titi part zanga somnga pariatna ngai thavele don ta ila football khovela player ro puita Cristiano Ronaldo hi kumsomlimi ania kumsomli pakhat apum na tur mangmek na February tha kumsomli pakhat pum tur ania au pave taboka fapa under 15 lenga khel rual anei der to afapa Cristiano dos Santos hi kumsom palimi niin Saudi Arabia apa in khelna rama Al Nassr apa khelna team tan under 15 levela khel meka anram Portugal point athaina sang tak hi muin Portugal under 15 tan khel turin Ronaldo fapa hi an kauzinga avoi khatnan atelta ani Ronaldo po afapa anram tan inlan theitura ko ani hi alom leya afapa achuan thu social media kaltlangin atarlang me ni som pathuma tanga ni som pariat thleng hian youth tournament Croatia khelani dona chumi atan chuan Ronaldo fapa hi kauniin Portugal hian Japan Greece le England te an machon don ti achiang towa an thlen san dana zirin ramdang an machon tur de chu achiang le chau don ani Ronaldo fapa hian club sang academia football azira apa khelna club academia zel ain zirthina wangin Real Madrid Juventus Manchester United le Al Nassr ate ain zira Juventus academia aum lai phei khachuan season khata gol somnga pariat lai khung tling tumte anei niin report ani Ronaldo fapa hian senior levela ramtan a khelna tura du thlan thei aneya Portugal a thlang thei dona apiana USA a thlang thei don boka Spain po a thlang thei don heng ram pathum zinga khoi emabertan hian ala khel ngei tura ngaila senior level khel rol ani huna ala klak zelani chuan NBig zinga atel zui zelang H level B ka hian engram emobertan lo khel po ni sela senior levela ramtana an khelna tur ero H levela an khelna hian ashil lem lova senior level B ka chun ashanin thutlukna an siam le thei ani Italian manager ro pui Fabio Capello hian Cristiano Ronaldo hi ada sang ber lova a aya da san pakhat aya tam anei Capello hian ti hian soin player thaber te chu Pele Diego Maradona Lionel Messi le Ronaldo Nazario te kha anni Ronaldo hi player thatakania ma se heng player ro pui tak tak te levela hian ala omlo Ronaldo hian gol khung athiam hleya ma se heng player pali ka soite hi chuan ngai tuana pa ngai chunglam dai naiin isia thiam phak lo thlengin an siam chuak thei Messi big phei hi chu anjinga hian a thaber atiani Capello hian Ronaldo hi ada sang lutuk lova gol khung tu ro pui ani na pom ma sela football kheldan mang hriat thiam na lama ada sang lutuk lova chuba ka chuan ama atanga chuak athlirin Messi Maradona Pele le Ronaldo Nazario te tluklo leya angai ani Nizan khan Europa club level in elna sang ber UEFA Champions League ka semi-final second leg khelin Inter Milan le Barcelona te San Siro anin machona he match hian mual nei tu Inter Milan hian first leg ang thawin bulan tran thazo ka Barcelona in an game pa ngai an khel chuak lei thei lova antum angotin Inter an pal thei lova Inter Milan in fighting spirit thatak nain antuma anti tura player tin te an chiang tlang ti alanga Barca hun tirlama tangin aboi zok an nia Inter Milan khel anget zok ani ma se Inter Milan hian hun tha an nei masa gola chantir thei lovin an khorala heminu mini somni pakhat na ero Barca player te ball in pe kara Dani Olmo ball changlai Inter player Di Marco an press fuin bola changzuya rang takin Denzel Dumfries tan Barca center back te kara ball thajetin arola Dumfries an mani ma sial lo takin Lautaro Martinez pass Barcelona tan dan ngaina aum lova an goalkeeper Szczesny tan ti thei aum to lova Lautaro Martinez in olsam takin a pet goal he goal una konga hian Di Marco ball pet a that luk chatin Denzel Dumfries an Barca tlarhnung offside trap a bit moya Dumfries a chet dan team tan swer goal zok thanga Martinez a pass te kha Interin pum khat zia ti chiang zual tu atling Inter Milan hian Barcelona khel dan an thiam hleya asira chau nor lovin Barcelona tlarhnung laya mun ola ball an rol thiam hle Barca lam attacking game khela high defense mang thin an ni na laya Inter hian an chunghau ngawa antifu hle bok chuwangin Barca khel hun enge mochen amu mal thei lova fu lo atam hle ma se farsa fun chan ve ve la tangin Barca khela kang tana hun tha po an nei nual ma se Robert Lewandowski omlo alanga Ferran Torres an hun tha a khoral le thin
lewi omse farsa fa gol khatal an sual chua arin om hle Lamine Yamal ahlawom thina ma se Inter player ten first leg a an chel hlei theilo kumsom pasari mi hi machondan an thiam sot hle rorum zok le film zokin an machona chuti chungchuan Yamal hian lawom taka che tum khat aya tam anei le thowa he Spanish forward special zia alang le thin ma se San Siro a hian Interin first half kluanin Yamal le athiante gol khung lovin an veng kluan theya hun top don haya minisomli panina Lautaro Martinez an penalty hlo chuakin hakan chal hanok luan gola achantir box sinen Inter hian farsa fa sinhi fain Barcelona laka hian ma an hruai ani Interin penalty an hlo chuana hi VAR kaltlanga uluk taka endikani nuwa match referee in atichianga Barca defender kumsom pariat mi Pau Kubarsian Martinez atlo khan arang maya tekel thatak anga langin match referee point fola angai lova ma se VAR ennon ani nuin match referee thutluk na su tani Kubarsi khan ball ain Martinez ake kha a contact masani in alanga chu penalty a choi chan ani tichuan in khel pani belbomin golnga gol thumin Interin man hruaya Barca in le thal turin minisomli panga dang chau an nei towa boruak asang le second half Barcelona in bulan tran thazoka ball changtam zualin first half anin siam that lei theilona attacking lama ma an son leya an game tempo po ama ain akang sang ani chutiang kara chuan Inter Milan hian hakan chal hanok lu free kick atangin golan khunga a Serbian chiang takina tau gol ma se offside awangin pomsak ani talawa in khel changzui zelin minisomnga pathumna Barcelona in Inter penalty area bora ball anin pass kuala Gerard Martin an cross ball nei zuin Eric Garcia an veng tu nei lo chungin chiang zatin minisomnga palina apet gola Inter goalkeeper Somar achemhan meulo left back in right back pet goal tur asiam sak ani heminu lokhian Inter Milan midfielder rin roll Barella an thazetina volley ma se Barca goalkeeper Szczesny an alaudan saka Inter Milan corner peta tanga ball kal zela Barcelona in counter attack na tak nei zuin Lamine Yamal an asiam remnuwa Gerard Martin Pedri le Eric Garcia te antle pheya Inter player panhi chau omtoin an veng nelo ma se Gerard Martin asiam saka tanga Eric Garcia an gol khung narem chang anei Inter Milan goalkeeper Somaran adan saka adang satlia lo Swiss goalkeeper hian ropui takin adan saka Barca counter attack athat ang bokin yan Somaran adang tha ani Inter goalkeeper movement kha moi takani ma se heminu hian Gerard Martinan final thada tanga bola tholu chang tu nei lo deni olmoan minisom rukna atau gol chiang leya second half minisom panga chungin Barcelona in goal ni an khunga ansipur ansu zauman der minisom ruk pasarina Manchester United player Louis Henrik Mkhitaryan an Lamine Yamal titluin Barca in penalty an beiseya match referee in fola confirma penalty spot akok bok ma se VAR endik ani nuin penalty area pon chia Mkhitaryan a foul ti nem nge ania Barca in penalty nilovin free kick an hlo chuak ta zoka gola an chantir talo bok minisom sari pasarina Lamine Yamal an penalty area pon atangin thazatin gol kham kilama athlo pheya yen somar bokin Inter chan himin alaudan sakle Inter goalkeeper Somar ache thale ma se minisom sari pariana Pedri hena tanga bola mu Rafinha an gola petin Somaran dan sakle ma sela ball per hi Rafinha bokina changa Inter lamin anchil main Rafinha bok hian far post lama le shula ko seta petin yen Somaran adang seng tabik lavani minisom riat pariat natur akal tranchia tin Rafinha hian gol thum gol nia ma an hroina gol hi khungin gol thum gol niin Inter an le thalta der maya Catalan club ro pui hian chak in beiseina an nei lian zual leya final lut ngei tura anin ngai ma se gol lu bel na turin hun tam angai lo thung additional time a minisom kwa panina Lamine Yamal an gol ban pet perin akhung teu leya a gol talo hi Barca tan uivong vong tham atling zuyani achan chu minisom kwa pathumna Denzel Dumfries cross ball center back senior a Serbian chiang zatin penalty area chung 6-yard box through la tangin apet gola Inter Milan center back a Serbi hian striker thatak finishing tluk zatin a finish tha ani Szczesny an aban man lo khopa rangin ball gola aluta tichuan first leg ang thawin gol thum ve bok an nei le ta chungnung zok an om talavani
additional time a hian in khel atang zui zela yamal bokin minute rukna akhung bel teu hle hun tha anei amor abok thatok lawa chu wangin extra time minute somthum an khel chun zom angai pha he mecha hian second half bika Inter Milan film zui zel ma sela Barcelona an khel that zoka wangin an din mun po a tha zuala ma se chuti chung chuan ton hriat nei tha player nei tam zok Inter Milan hian an tlau zialan tirin an niam zok nia atop khar an du bik lavani extra time bika Barcelona in Inter player te tharuma an ngam lo zuya minisam kwa pariana Marcus Thuram tharum anga chhortangka in penalty area a om medi tarami apasa tarami hian mani ma sial lo takin mun rem zoka om fratesi tan ball asiam rem zawa fratesi hian apet ngal mai lo thung akeding lama ball siam remin annuwa petum angdewin a fake zawa chumi nuwa mun ola tak mai adu ang taka petin adu na muna far post naya goal chunga ball ada chata sesnian abo man lavani goal class sang tak inter substitute player fratesi atangin kan mu Barca hian hun tha anin siam vele thowa yamala cross ball thazet 6 yard box chunga tangin Robert Lewandowski berkherin ataw overa lewi class atanga ngai tu phe chon khatiang taka chia a ataw kha amak jok ome minute za som palina yamalan moi taka kar flu atum chu yan somaran thazetin alaudan sakle peka minute za som parukna po yamala pet goal tur somar bokin alaudan saka minute za som ni pakhatna Stefan de Vryan goal ban bullok atangin Inter Milan chan himin Barca cross ball alaudang man shambok Barcelona hian goal khung bel theita lovin San Siro a mual ne tu Inter Milan hi goal thumin Barcelona laka hian an chakta in khel pani belboma Inter Milan hian goal sari goal rukin Barcelona hian neya Inter Milan hian Champions League final anin pet kaita ane he mecha hian mual nei tu Inter Milan hian goal sop tum som pathum na yen tum sari goal zona akala Barcelona hian tum som ni pani goal sop na yen tum som goal zona an pet ma se hun tha nei tlem jok Inter hian ngel nget taka khelin an thorim ra har satakin an senga phu takin final an khel don ta ane second leg mecha hian player mal chathaber player of the match Inter Milan goalkeeper Ian Sommer thlanania Swiss goalkeeper hian aphu le Inter Milan defender Denzel Dumfries po hian assist tum ni nei le pekin first leg nen phechon Barca laka goal ni le assist tum ni aneya ache tha le Inter le Barca semi final match nia hian goal som pathum loi alua wangin UEFA Champions League chanchina semi final double lega goal lu tamber record sangni som pasari som paria seasona Liverpool in goal sari goal ruka Roma an ne na kha an ni rual ta chia Champions League chanchina semi final a goal lu tamna berane Champions League a hian tu nai season na nung pathuma Inter Milan hian final tumthum an lu ta tu naya Champions League a chathaber pol an ni na an chunzom ta zel Inter Milan hian Champions League in elna hian European Cup ti ani laitenen telvekin tum sari final an lu na an tong ta tum ruk final an lu to na atang khan tumthum an champion ani Inter Milan hi Champions League a hian San Siro a match an khelna nung som paruka tu manan ne lova tum som pathum lai an chakba ka tumthum draw na yin an mi khwal team laka an tlom lo na arei ta hle kumsang ni somni pani September thlanua Champions League a Inter Milan hi an home match ha an tlom tamia lavani Inter Milan hian an player poimo Lautaro Martinez first leg a ein liama wang khan Serie A lama an chhor chun zom theilova second leg a po hian bultan tu zinga atel ain atel lorin na alian zoka in elna bua sai tu UEFA ngei poin an clear lok na Inter starting 11 a Martinez yan da ngam lova ma se Simone Inzaghi an match poimo big ani zia riain Martinez hi dam kor ni chungin bulatan tira aringam farsa fa gol ni khungin rin tlak ani zia alan tir zui boka Inter Milan kai shoi tu Simone Inzaghi an atiswal lo chiang le an chakna gol la kha ben chachanga alu tir medi taremi siam saknin ben chachanga lut vek fratesia khung ani boka Simone hi ache thale Hansi Flick po chechia tia soitur ani big lova Barcelona chance nei zauzai tele somaradan zauzai te kha ngai tu chuan Barcelona hi an van duai ti ve theina lai aom thei ome pakhat jok chau chak tur an ni sia Inter Milan khela ngeta chak an phu hle chungin van nei na an lama atang tel ti lo rual ani lo Inter Milan le Barcelona semi final match ni te ngainom zol em na chu
goal alu tama penalty goal kan hmuwa team goal thatak kan hmuwa counter attack thatak kan hmu bawk chu mai ni lovin thon thu aziak tuina ngai nom tak tura azia chumi chan chua ang mai ani na lai te po aom thei hiala game bo ruaka sanga atang tluan para comeback kan hmuwa tlom tum ro rowa na zual big tura ngai thlengin kan hmu ani Barcelona tan hun top don naya goal chua annuwa tlom zui te kha an thei ngil to lo tur atling dona Inter tan ero an be sham na atanga an hlotlin na kha game ro pui big zinga an chiareng to tur an chuan kum khwa to tur ani thungang Barcelona hi an tlom tak sia chuan an mani tran tu ten farsa fa penalty an hlo chwalo chungchanga vuina thu an chak chuak tam leya Arsene Wenger ngei point penalty tur ani lo thu lo soi ve lein Barca tran tu te vuina atipun lun na sa le Inter Milan penalty hlo chwa te po kha pek lo thei ani dan kong soin Barca fans ten social media lama match referee an dem leya ma se thil ani turang ani vek towa achak lo jok ni chuan lam le pu tur atam deuh thina chumi kong an zo veya ngai sak mai chi ani ome in khel result adang lam to don lawani zan ina semi final second leg match nanung jok khelin PSG le Arsenal te anin ma chon dona darsom pani le chan ve tang hian Paris Khopuya Stadium ming thang tak Parc des Princes anin ma chon don ani PSG hian sangni somni khan Champions League final match khelin Bayern laka an tloma Arsenal hian sangni paru khan Champions League final match khelin Barcelona laka an tlom thunga Champions League final khel ve to ma se hein elna ala champion ngai lo ve anni zanina hian PSG tan bultan tura ngai te chu Donnarumma Hakimi Marquinhos Pacho Nuno Mendes João Neves Vitinha Fabian Ruiz Desire Doué Ousmane Dembele le Kvaratskhelia te anniya Arsenal tan bultan tura be sei te chu David Raya Ben White William Saliba Jakub Kior Lewis Kelly Martin Odegaard Thomas Partey Declan Rice Bukayo Saka Leandro Trossard le Gabriel Martinelli te anniya Arsenal tan Thomas Partey bultan tua tel thei tura a fit thapa ngai to hi chanchin lom om atling ome team pani ten match an khelna hnung paru ka tanga an result hi soilang ta ila in elna sang an khela an match na hnung paru ka tangin PSG hi tum thum an tloma tum ni chakin tum khat draw an neya an match na hnung bera League 1 a Strasbourg ma chonin goal ni goal khatin an tloma ni Arsenal hian match an khelna hnung paru ka tum ni chakin tum ni draw an neya tum ni vek an tloma an semzai thale an match na hnung bera English Premier League a Bournemouth mi khwalin goal ni goal khatin an tloma team pani te hi an match khelna hnung ber tua chung league sang bera an ma chon team laka goal ni goal khata tlom ve an niya zan inatana in bua saina an nei ngor ema wangin league lama an result point atuar ni in alangani PSG kai shoi tu Luis Enrique hian soin first leg a khan kan king pui tur te hian an be sei ang result an hlo chhualo awangin nataka tuar thei kan niya chu wangin kan performance a that le atul dona first leg a nena kan chan ang maya tha a kan khel atul dona ni atia Mikel Arteta Arsenal coach po hian soin Champions League final khel idwani chuan thil engemaw special tak iti ngei angai ani chu wangin keini po hian Paris a thil special tak kan ti dona chumi tur chuan Paris si kan pana he hmuna hian chanchin ro pui kan ziak thar dona khelmuala kan tong chuak dona ni atia PSG kai hretu Luis Enrique hian Arsenal manager Mikel Arteta chungchang soin Mikel Arteta hi player kani lai khan kalau thetowa kawan nei hle khati lai khan ani hi naupang takania ma se ka hriat rengna chu personality thatak anei kha ani hi player ro pui takani thina tuna hian coach ro pui tak ani mek boka a thaber kadu sakani ma se tuna match kan khel tura hi chuan ni lovin tin Luis Enrique hian Mikel Arteta chungchang hi asoilang ani PSG le Arsenal te hi alawin ma chon to na PSG hi tum khat chawan la chaka chu tun season semi final first leg a sikhat faya Arsenal khelmola an chak tum kha niya Arsenal hi tum ni an lo chak towa tum thum anin ne tok to ani heta tang hian PSG in goal ngan khunga Arsenal hian goal sari an khung thunga team pani lawin ma chon to na Arsenal hi chungnung hret ma sela in chuang lutuk tur an ni bik om love anin thlau lutuk lem lovani
PSG hian English club an ma chon to zong na atangin tum som pahni an chaka tum coin ne tokin tum som panga zet an tloma golan khung ain an chua atam jok bok ma se PSG hian English club an mi khwal tumin tum sari chakin tum nga an tloma tum nga ani ne tok pui ani chuwangin PSG hian an home ground a hian record an nei thazoka Arsenal hian French club an ma chon to zong na atangin tum som pasari an chaka tum riat draw nein tum ruk an tloma French club laka hian record an nei tha hle an gol khung zat hi an gol chhuwa zat ain atam fe jok boka away match bi ka Arsenal hian French club hi an ma chon to na tum som palia tum riat chakin tum li draw an neya tum ni chawan tloma zanina po hian Paris a chak anin be sei lian hle zanina chak jok hian Champions League season kal mek final match ha Inter Milan an ma chon don ani zanina hian Arsenal hi an comeback don nge PSG hian an hne non le don ti hi a chiang dona in khel munom big an chhop chuak le ngei tura ngai ani transfer thule ngai khak chun zom don ta ila Melin tar langin Al Hilal Saudi Club House hian Manchester United atangin team captain Bruno Fernandes laklu antuma Marseille United hian kumsam thumi Portuguese midfielder hi Shaltumna an nei lo thunga heti chung hian Al Hilal hian sum tam tak tok tarin Bruno Fernandes hi thlem chua an latum fanani dasan intar langin Newcastle chuan Leverkusen atangin German defender kumsam ni pakomi contract mangzo tur Jonathan ta an be sei ve leya ani hi club len engemaw zatin an be sei mek ani Talk Sport intar langin Liverpool English midfielder kumsam ni pani mi Harvey Elliott chu English Premier League club engemaw zatin laklu antuma Wolverhampton po Elliott du tu zinga hian an telani Spanish sanchin buten tar langin Real Madrid chuan Real Sociedad atangin Spanish midfielder Martin Zubimendi laklu tumna an nei lova ani hian release clause palmak tadwe somnga pakhat aneya Real Madrid nen po hian seizom thin nima sela Madrid club ro pui hi chuan zui an tum lem lovani dasan intar langin Arsenal chuan PSG atangin midfielder kumsam ni palimi Lee Kang-in laklu an tum dona South Korean international player poimo hi January thakhan laklu an lo tum towa ma se an lo chama nipui huna laklu an tum non le don ani German chanchin bulian built-in tar langin Bayer Leverkusen playmaker German player ni bokum somni pani mi Florian Wirtz chu club lian engemaw zatin hel ma sela ama hian Manchester City le Real Madrid baka club lian dangte nolin Bayern Munich pan adu ani Sky Sports Germany in tar langin RB Leipzig striker Benjamin Sesko chun release clause Paul Magdade somruk pariat aneya he a release clause manglo hi chun RB Leipzig hian hral tumna an nei lova chu wangin kumsom ni pakhat mi Slovenian striker thangduang tak hi lalu du tan chuan Paul Magdade somruk pariat the chhuat tlin angai don ani Talk Sport in tar langin West Ham chuan Ghanaian forward kumsom ni palimi Mohamed Kudus chu kolchun zom zealand duwa Arsenal in laklu tuma sela West Ham hian hral lo an tumani Italian chanchin buten tar langin Liverpool tana khelmek Federico Chiesa kumsom ni pasari mi chuan nipui huna hian Liverpool chua sanin Italy lama hunman chunzom aril ruka AC Milan le Napoli ten Italian forward hi an be sei mek ani Give Me Sport in tar langin Manchester United chuan Torino atangin kumsom ni pariat mi Serbian goalkeeper Vanja Milinkovic-Savic laklu antum dona nipui huna goalkeeper lam thuam chakna tura laklu antum zinga atelani Real Madrid forward Rodrigo hi chuak tura soizinga atel thin boka Real Madrid a hian adin mun anghet lo ni in tarlan alo ni towa hetiang kara hian ahmalam hun hi chiang lo zelin Europa club lian tak tak ten an be se chunzom zel ani ole khatichin kha tun tuma football ti ti kal ngai thak thechin chu nile photro se